Yohani ku avanyisa ka 12. Loko ka ha sele masiku ya tsevu nkhuvo wa Paseka wu nga si va kona, Yesu a ya eBetaniya. Kona a ku tshama Lazaro loyi Yesu a n'wi pfuxile ekufeni. Va n'wi lunghisela swakudya kona. Marta a phamela, kutani Lazaro a ri un'wana wa lava tshameke eswakudyeni na Yesu. Hi loko Mariya a teka xikhuza xa mafurha yo nuhwela yo durha ngopfu lama endliweke hi murhi wa narda leyinene, a tota milenge ya Yesu, kutani a n'wi sula milenge hi misisi ya yena. Yindlu hinkwayo yi tala hi ku nuhwela ka mafurha ya kona. Judasi Iskariyota, un'wana wa vadyondzisiwa va Yesu, loyi a ta n'wi xenga, a vilela a ku, hikwalaho ka yini mafurha lawa ma nga xavisiwanga hi tidenari ta 100, mali yi nyikiwa swisiwana xana? A vurisa sweswo ku nga ri hi leswi a ri ni mhaka na swisiwana, kambe hi leswi a ri khamba. A ri mutameri wa nkwama wa mali, kutani a tolovele ku pambula leswi cheriweke kona. Kava loko Yesu a ku, n'wi tshikeni a hlayisa mafurha lawa, a ma hlayisela siku ra ku lahliwa ka mina. Hikuva swisiwana mi na swona masiku hinkwawo, kambe mina a mi nga vi na mina masiku hinkwawo. Ntshungu lowukulu wa Vayuda wu twa leswaku Yesu u kona kwalaho, kutani va ta, ku nga ri ku ta vona Yesu ntsena, kambe ku ta vona na yena Lazaro, loyi Yesu a n'wi pfuxeke ekufeni. Kava loko vaprista lavakulu va boha makungu ya ku dlaya na yena Lazaro. Hikuva hikwalaho ka yena, Vayuda lavo tala a va fularhela vaprista va pfumela eka Yesu. Siku leri tlhandlamaka, ntshungu lowukulu wa vanhu lava a va tile enkhubyeni wu twa leswaku Yesu wa ta eYerusalema. Kutani va teka switluka swa mincindzu va huma va ya n'wi hlanganisa va ri karhi va huwelela va ku, Hosana! A ku dzunisiwe la taka hi vito ra Hosi! A ku dzunisiwe yena mufumi wa Israyele! Yesu a kuma mbhongolo, kutani a yi gada, hi laha matsalwa ma vuleka hakona loko ma te, mi nga chavi n'wina va le Siyoni, mufumi wa n'wina hi loyi, wa ta, u gadile n'wana wa mbhongolo. Vadyondzisiwa va yena a va twisisanga mhaka leyi ekusunguleni, kambe loko Yesu a tlakuriwile, hi kona va nga tsundzuka leswaku mhaka leyi a yi tsariwile hikwalaho ka yena, ni leswaku vanhu a va endla sweswo va endlela yena. Ntshungu lowu a wu ri na Yesu loko a lerisa Lazaro ku huma esirheni a n'wi pfuxa ekufeni, a wu veka vumbhoni bya timhaka leti. Naswona vanhu lavo tala a va yile va ya hlanganisa Yesu, hikuva a va twile leswaku u endlile mahlori walawo. Kutani Vafarisi va byelana va ku, ma swi vona leswaku a ma ha pfuni nchumu. Vonani, misava hinkwayo yi landza yena. Exikarhi ka lava va tlhandlukeleke enkhubyeni ku ya gandzela, a ku ri ni Vagriki va nga ri vangani. Va ta eka Filipi, loyi wa Bethsadiya etikweni ra Galileya, va ta ku, Nkulukumba, hi lava ku vona Yesu. Filipi a ya byela Andriya, kutani Andriya na Filipi va byela Yesu. Yesu a va hlamula a ku, nkarhi wu fikile lowu N'wana wa Munhu a nga ta tlakuriwa ha wona. Ndzi tiyisisile ndzi ri ka n'wina, loko ndzoho ya vele yi nga weli emisaveni yi fa, yi to tshama yi ri tano, kambe loko yi fa, yi ta chela ngopfu. La rhandzaka vutomi bya yena ku tlula mina, u ta lahlekeriwa ha byona. Kambe loyi a byi nyiketaka emisaveni leyi, u ta byi hlayisela vutomi lebyi nga heriki. Loko munhu a ndzi tirhela, a ndzi landze, kutani laha ndzi nga kona, na yena nandzu wa mina u ta va kona. Loko munhu a ndzi tirhela, tata wa mina u ta n'wi komba mafunza. Sweswi moya wa mina wa karhateka. Xana ndzi nga vula yini xana? Xana ndzi nga ku, tatana, ndzi ponisi eka nkarhi lowu xana? E-e, kambe leswi hi swona leswi ndzi nga tela swona eka nkarhi lowu. Tatana, dzunisa vito ra wena. Kutani ku twakala rito ro huma etilweni ri ku, ndzi ri dzunisile, ndzi ta engeta ndzi ri dzunisa. Ntshungu lowu a wu yimile kwalaho wu swi twile kutani wu ku, ri dzindzile. Van'wana va ku, ntsumi yi vulavurile na yena. Yesu a engeta a ku, rito leri a ri nga endleli mina loko ri twala, kambe ri endlela n'wina. Misava leyi sweswi ya karhi ya avanyisiwa,
kutani mufumi wa misava leyi u ta hlongoriwa sweswi. Kambe mina, loko ndzi ta va ndzi tlakuriwile ndzi suka emisaveni, ndzi ta kokela vanhu hinkwavo eka mina. A vurisa sweswo hi ku ringanisa rifu leri a nga ta fa ha rona. Ntshungu wu n'wi hlamula wu ku, hi twile enawini leswaku Mesiya u ta hanya hi laha ku nga heriki. U nga vurisa ku yini wena leswi u nge, N'wana wa Munhu u fanele ku tlakuriwa xana? I mani N'wana wa Munhu loyi xana? Yesu a ku ka vona, ku vonakala ka ha ta va kona nkarhi.